10 سنوات القادمة. والسؤال يعني هل تتخلى عن الشعب الليبي في هذه المعركة أم لا؟ وطبعا لا، يعني معقول يعني في حدا بيتخيل انه ممكن نتخلى عن الشعب الليبي في مثل هذه المعركة؟ وقفنا معه. ولكن المجتمعات العربية تختلف. في حالات أخرى رأيت أنه نفس اليمنيين يخشون كذا، ولذلك ذهبوا إلى حل تسوية تاريخي. أتمنى أن تكون تسوية تاريخية، لأني أقول أنه لدينا الآن حتى 21/2 لدينا أيام حرجة في اليمن. من سيحاول أن يسقط هذه التسوية ويمنعها إلى آخره. ولكن الأهم من هذا أنه لا يمكن أنه المسؤولين عن النظام القديم يديروا النظام الجديد. كيف هي بتصير يعني؟ وذلك مصر، أنا قلت امبارح لإخوان من شباب الثورة اللي اجتمعت معهم بالأمس، وذلك مصر أنا قلت امبارح لإخوان من شباب الثورة اللي اجتمعت معهم بالأمس، وذلك مصر أنا قلت امبارح لإخوان من شباب الثورة اللي اجتمعت معهم بالأمس. لما قال عبد الناصر ارفع رأسك يا أخي فقد ولى عهد الاستعمار، مش بس كرامتك، ارفع رأسك مشان تفكر منيح، بتشوف أفق، طلع لقدام، الأفق مفتوح أمامك، فكر بحرية، مش بس كلام كذابي. عزمي אומתו. טוב, לא, אני לא חושב שיש אומה פלסטינית. אני לא חושב שיש אומה פלסטינית בכלל. אתה לא חושב שיש אומה פלסטינית? לא, אני חושב שיש אומה ערבית. אני תמיד חשבתי ככה, ואני גם לא שניתי את דעתי. אני לא חושב שיש פלסטיניאן ניישן. אני חושב שזה המצאה קולוניאלית, פלסטיניאן ניישן. מתי היו פלסטינים? איפה זה? מה... זה... למה ככה? לשמור עליך.